Santli la yo sanction dengan pan kerteng naki kawin kathan tenro tu lait mau pen lait mau hing kabaar ka kongsit tua laba wa laba kabalai ku salmat tu lungdok pan belang kemasau kemaus ing tunong luai kebasan ka connecting bridge wa lengkin bat ram kelang bat kabahenrio ka jingking wei pelun tu mau phong hong ngalakot wud juga ofisar lejong namar ba ka agenda ka benungkong jong ka ke MDA government ngan syur tu lupa ya pi kolong ngikwa ban pelut bon ka pisah ka tengkah ka bedei bat ka lenti ka seke ngikwa bon ban invest ha ka bedei bat ka surok namar pi hakini kisni bangayat keleng-keleng hapo mau plang constituency dang bon teli pleng kisnong ke bompat don surok kini kira orang ba ngapa ap ya kini song lang bat nga office ngong ki ap tang sipang ki officer ki engineer jong ngake sa ajing tip tang hadin ko ba arpo menit ki ajing tip ki ong sar kampat don kanu proof pasal ting ya thu ya ki ko makalong habang ya thu ya kan ko makalong kalong tang gawai ba ndai pangawan bat penduk mesin Leka jengmut jonga kolong ba mangin na kaliang ke sorkar yakin bompat le ngikwa bangin sale kadai kata ka bang kuat berpercaya ke macopi bat bangin pendep bat nida angnut banyo i bayaki paitba nok snong hamau plang konstituensi barok kowe kidai ya ke banyo ya ke development haka surok bat haki wei kijing don kam ke baman gasni nas hotenat sibun i lundok badon burok i la produk i kitu ki issues ki babon ba kenmau mo phiki patba kalong kani pidon ka hok bani keren kamtam hakani ka po election namana teng la job election watang ya keserengi rumyo isu kata kade bama ndai tam rumyo iya keserengi ko ba kalong ba wat ya isim priat keti iba ide hok ban ai rumyo yang apa tip seteki ogumno tiu badu prostun tenta belabun kampalat njo isu ya kadur ke jong tangba mati jong tepi batiak nasko ong ya menteri belak lalu beliau tok sun bunjong kenma wat sarong pi sarong upai ba udon la ka jong kabur ni hakas hambe kala idon lu phomut kiameli kipai ba nong kersan skau bha kipai ba nong tebot skau bha kan ma bhai kan henreu phomut kiameli bat kan ma bha ka roi kapar kamsyong haki MP kamsyong haki MDC henrei ka syong haki MLA yo pisu tu bakla banjit ya UMLA kade ka badon kamtam na kabenta kalaway juga konsensi kaway pa kaway ka konsensi uway pa way nong tabot hakaway pa kaway ka konsensi nga next camp PLA tabot hakasgi balabu ka election commission nga next camp bapidon kajiyang angnut man penjob ya uno kandidate o bapidon jingmut rengkat bat ka jingkwi lenti bahkan don ke jingkela hadin maula job yang election kadai na kadai na tadi kata piwan dia kaman pelut sengi pelut ya perkhat mo pi
Piwan ye kaban sengap yakin nongrim jong uwei pewei kandidat kai ke nongrim ke jong tekan mau pada wat skau tu bakla ilavini amna iru yong ngas kau kendit badon ki pai ba ke bong ai mentahi melelei tebut kat bamon wat ai lat ma phi ki pai ba jong kamau plang bahkan rung kum kata kaja jingmut jing perkhat namar kum kata kaja jingmut jing perkhat kade ka jingmut reu klau wat ai lat bahkan jingmut reu klau kan sensyar ya kamau plang konsensi si bena sistem sauna ngangakhen kade ka por ka ba koridor ba pinjet you know mai kma kira orang ba kelar keren menai don langut bat kini ki kandidat pro langut ngatbi ki ba habreu sudah pin ken ye kalong yeng kalong sen pin ken ye kaman ye kadur kadar baro kide ki reu don burom bat baro ki bala bit lut nadok sedok to habakum ta ni la kom no ken je pro langut rumlong dan berjin lah konstitusi jong India Sean Lysin utuh benukong Sean nombor A Sean nombor lain Sean dah pilas ngutenat long ebeli laingut telah tiang ngai nabi om none anda ke konstitusi jong India kapsya belem tak om tangway bila lestat you budam artli lawai sya disqualify ketin pareng kyong tangway token habatang wei lek komno ngan sebatai ya bikin dia lek komno habatang wei te hababro laingut ubabit sudah te pi ong ba Eugene ubabit iba Kennedy babit i menteri belar babit tok ini lek komno ngan sebatai lem mangai pi ka wei tang ka wei ka basuk ba sai le perkhat sibet si ka basuk ba pechne pai Sya kalong renjeng jo kipuro langut kabar pai sya kasap kapong jo kipuro langut namaru blay nado kakpo jong ikme jong ime jong ipa kan mau pa haba upa yu breu upa rengkat bakasok kapong lada ong ba mangi kikme kikpa ngatrai isutu ba lada pi ong ba ukon jong pi lene ka kon jong pi hadin bakala awan syaka pertai hadin bula awan syaka pertai don sap kata habya pa syasan care direct hospital uwe utau don sap kakten nublay kelak ren syai bahabagi pa habu blay wang mga pa yapi syaka pertai ngapa rengkat bakas sap kapong to kay kasap iba Kennedy Philip kasap bagani ngapik ba kade kasap menteri bisnes di ka petrol pom jungi ka ba ipo ipeng ka yan ba nga sobat kentiu nya iba menteri bisnes kendian murti kasih jungi yang ne ki menteri bisnes kata imat kasap jong iba Kennedy maaf mo layo nga berkelak kabar kasap iba Eugene usamla berpenpaunam ya kejelam ay kalaya national player football uba Eugene ngakan mau uba Aibor Khomji nak te nak konstitusi juga ngada skau sarong ngada skau khan ngadon hadali ngalek secenai syaki keleng-keleng ki jaka bun ki bakeli ki baong uto Eugene umdei monapi uto Aibor Khomji umdei monaka nak pok kejela jopi kajing skau khan tapi ngas skau ban misnyo kimito yu Preston gitu yu Eugene gitu yu Aibor Khomji mundur ijela jogi ne baret film do ijela jogi baret live peralat idon mentak Utah pajba Chennai pajba Bangalore pajba Delhi pajba Kelen siapa Mumbai kumta teter kisiong iba Eugene si iba Eugene iba Aibor si iba Aibor
au kaburom ga bakraw kata ka dia sap ka mulai wai batogin na giay duay bau ne usamla unang kiyo unang ra ia kaburom jong ka jala meklabat ka konstruksi mau pelang barokawi bat ubalai hukan didit ubapli je berop menteri telah ban keren harap nang kasap ban syakri pajba kadon hau nyo ada umune breu yap breu usyong hadun te pamjana nit ha pang breu le syong kletia sedeu bok bum de doktor pamla banai dawai henai ke besem jong kadun bekiduk kisuk kipajba ngatrai piang ne pikap tip bahai kata ngam nambatai start panga tenaka takadaw kai ka bangungot benong kolong tangkat ni kabasuk bha banjet banrai yakini kilaingut pai sunong bu nong tau lapis ngau dei ya kai ka banganga pensyai ha ka de kapor menta ka kenti bagi jet yau nong mikmat namau pelang kusensi tongit jet ya ubriu ubadon lakasap lakapong bat kasap kapong kan mau ha bat syakri pajba kam dei ka basuk sansem la hi ban yele menle palat ka sastem la sur lapa bijing long terai upresto nucop menta sautem umlasu ban berbore bijing long terai la jong namar ban syakri pajba sanstem mentok basuk ba syurke be chujau umat be chuyam be nila susnei kita dong terput poplim lagi keren henai ngau ye pi kabangate yogi satok bat kapor kadai ka bokodor ko kinong kipait ba ka mau pelang kusasi kapor ka bokodor syua bangan syong ngakwa banong kumni usiem mula de keren meneh ngine ka sorkar ki persyang ban syakri hok ya kai kipait ba jog jela ngatang na peludingan itu ya pi lai hajar kelur tam ngila pelud ban senal sulok lai hajar kelur tam bat ka target ka bengibu lakong nur saar hajar kelur ban yo i bakal lenti ka sengkin hakisnong kitau hapo kajelami kela jomi kipat ba kisuk kisain ngang slow habat peti papiang ni katay keslok bagi ong ka mau ngap mau pelang poi sedu wei loi nan sia tu ya pi ngilayo sanction tambah ka sanction kampat day ka intermediate lane ya kane nado mau ngap mau pelang hado ante hapo mau keruat ngiyo sanction arposan kelur tengkah bagi penbahasa untuk kanir nilai ada state nama belayu ngilayo iya kicing pelat juki beriu sendiri bat ngidang yakun bakane kasurok nado nang dena mau ngabau pelang bakade ban simtino ke national highway ya kata ngidang don hapedeng kicing yakun ngampandul ban ong tangba ban repair bahkan kambit kambiang na kementak license house name ngilayo sanction one no election sange ka kotenda le ngambasi banya tu epi namar kamde ka violation of code of conduct balayu namar ngilade I sanction kata ka bangakwa benong epi